Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje ezibalweni zethu noma kumentamendisi wethu sizofunda ngalokhu abakubiza ama-exponential growth noma ukukhula kwezinto. Sizofunda ngabo-X nabo-Y. Ngiyazi bahlale banixaka abaningi benu, kepha sizozama ukuthi namhlanje sibachaze ngendlela elula nangendlela eyenza umqondo. Phambi kwethu ngizofuna nje siqonde kahle kahle ukuthi yini ama-exponential functions nokuthi futhi akhula kanjani. Ama-exponential functions izinto esihlale sihlangabezana nazo njalo mihla namalanga esingazinaki ziya zikhula. Sizothatha-ke isibonelo nje sethu esilula esikhuluma ngawo lama-exponential functions siwaqonde ukuthi yinto enjena. Ngithi ngino-y, u-y kufana nokuthi u-3 ku-power x. Ngifuna ubheke lana ukuthi u-x lo simbiza independent variable uye lona esimenze ipower noma amandla ethu nesizokhulisa ngaye. Ngizodweba nje itafule, mhlawumbe singathi table phecelezi ngesilungu ukuze siqonde kahle sokuthi sino x. Izinombolo zethu zika x sokuthi sino -4, sino -3, -2 kanjalo u-0, 1, 2, 3, 4. Sothanda ukuthi siqale ku-4 siphelele ku-4. U-y wethu-ke sizofuna u-y ngoba u-y uyena esingenaye. Sizoqala sithi-ke manje u-3 to the -4 sithi u-1 over 3 to the -4. Umqondo-ke nawu lana sizothi u-3 simuphindaphinda ngabo-3 abawu-4. Injalo-ke ama-exponent wethu sizothola u-81. Ungayichafaza i-calculator uzobona. Sophinde-ke sithi manje u-3 ngizoshintsha nje imbala esiwusebenzisayo ngizothi u-3 to the -3 sizothi u-1 over 3 to the third power ekuzoba uma siphindaphinda u-3 u-20, u-3 kawu-3 uba sithola u-27, u-1 over 27. So kwenza kanjalo-ke sithole lana u-3 over to the power 2 sizothola u-1 over 9. U-0 kena sizothola-ke u-1 wethu ngoba ayinanto esingayenza kangako ngo-0, ngeke siphindaphinde ngo-0. Mase sibuyela lapha ku-1, sizothi u-3 wethu umphinda ka-1 u-3 u-3 wethu umphindaphinda ngabo-3 abawu-2 uzothola u-9. U-3 wethu umphindaphinda ngabo-3 sithole u-27, sithole futhi no-40 no-81, siphinde sithole noma umphinda kawu-5 sithole u-243. Engizokwenza-ke manje nokumqoka ukuthi ama-exponential growth wethu ngifuna siwabheke ngale ndlela ukuthi ngidwebele lento abayibiza i-graph. I-graph nethu nala laphaya, yepha ngathi ngiyasola ngilidwebanga kahle. Ngizoshintsha nje, ngilishintshe ngibone ukuthi mangalidweba kanjena. Angifuni ukudweba izinto ey'ningi kakhulu. Engifuna sikuqaphele-ke ukukhula kwezinto. Ngenkathi ngisabhala laphayana ngifuna nibheke itafula lethu leliya. Ngathi ngizodrawela elinye igrafu, ngizobhala elinye igrafu futhi. Engifuna sikubheke lapha yindlela izinombolo zethu ezikhula ngayo. Sisuke lapha ku-81 sangathi siyehla, sithe sesiqala lapha ku-9 sakhuphuka saze sazithola sesiku-243. So ngifuna sibone-ke ukuthi igrafu lethu sizolikhulisa noma lizokhula kanjani. Sesibona ngokomqondo wamehlo, sesibona ngamehlo ukuthi kukhula kanjani, kungasese umqondo nje kuphela ebese siwubhala. Engizokwenza igrafu lethu lapha ukuze sifike ku-81. Ngizophela nje ku-81 singafiki ku-243. Zoqala lapha ku-10 ngifike ku-81. Ngizothi ngapha kuma x values wethu la sikubiza ama-x values.
umuca loya wethu, so ngizobhala o5 mara kepha ithi ngiqale ku1, zothi negative 1, ngithi negative 2 na, ngithi negative 3, negative 4, ngiye ngale kuma positive, ngithi positive 1 2 3 no 4. Nakho ke ukhumbule ukuthi obo negative laphaya bethu asinanto engako, bayafana nokuthi baseselapha phansi endaweni ka0, kepha ngeke ngiqale lapho, sizofuna nje kuphela mase iqala isuka lapha ku1, u0 wethu simbo uhleli kuphi, u1 wethu siyambona ukuthi uhleli kuphi, u2 wethu owu9 siyambona ukuthi uhleli kuphi, u3 wethu owu27 mase sikhuphuka siyambona ukuthi uhleli lapha maduze no30, kepha akasondelanga kahle ku30. U4 wethu owu81 siyambona kuseshuthekile, ukhuphuke nangiya le phezulu. Exponential growth ke leyo, yabona ukuthi siqale kahle phansi ngo3 wethu ngo3 wethu sakhuphuka njalo kuma y values wethu, sawakhuphula njalo sawaya nawo le phezulu. Ngapha ama negative sign wethu ngeke size senze kakhulu ngawo, kuyafana nokuthi siseselaphayana kwezincane noma kweziphansi ezilapha ku0. Ngasho nje kanjalo, ningazikhathazi, sazokufunda okuningi kuma video alandelayo. Kuyafana nokuthi igraph lethu kahle kahle singathi mhlambe siliqala nje laphayana, uma siqala nalo lapha phezulu u81 wethu ka negative sign uyobe ehamba laphayana, maqeda ke uboneke sesifika ko3, sesifika ko9, ko27, sesishutheke sesizithola sesilaphayana ko40 or ko81. Bengingakhuphuka ngize ngifike ku243, kepha isikhala angisenaso laphayana ngoba uyabona ukuthi nje iscreen sami sincane, ngiphelelwe isikhala. Anjalo kama-exponential growth. Ama-exponential growth anendlela yokuthi akhule ngendlela eyisimanga nendlela emangazayo. Sesiyakwazi ukuthi sithole ama-x, ama-y nama-x values wethu ukuthi imihla namalanga noma ahamba kanjani na. Ngizothi mhlambe ngenze isibonelo esiphilayo, isibonelo senkulumo ukuthi sithole ukuthi kuhamba kanjani. Angithi mhlambe kunomlayezo, thatha njenge-email, into zo WhatsApp kanjena, kuthiwa ngeviki lokuqala kuthunyelwa umyalezo ebantwini abalishumi, message ethunyelwa ebantwini abalishumi. Kuthiwa kulabo bantu abalishumi bona evikini lesibili abathumele umuntu ngamuntu kulabo abayishumi noma abawu10, bathumele yona lencwadi futhi bayiphindaphinde ebantwini umuntu ngamunye abawu10. Evikini lesibili sizosho kanjena sithi kena labantu bethu abawu10 abathole umyalezo noma imessage, yazi le message eminingi esithanda ukuyithola kuma WhatsApp, kuthiwa abayiqhubekise ebantwini abawu10 ngamunye. U10 ke umphindaphinde ngo10, noma ngabo10, uzothola ukuthi abo10 abawu10 ubani u100, sothi lapha sent noma okuthunyelwe beku10, sokunye futhi sokuthumelwa ngeviki lesibili sokungaki, soku100, ngoba abantu abawu10 baziphindaphinde ngabantu abawu10. Sathola sesithola ukuthi abantu abawu100 abawu10 sebaphindaphinda manje ebantwini abawu100. Lama myalezo seyifika ebantwini abangaki, abawu10 abawu100, sesithola ukuthi abantu abawu1000 manje sebathola umyalezo. Singathi mhlambe iviki noma u-weekend, sithi ukhumbule ukuthi lapho u-n khona ufana nezinombolo zeviki. Singathi mhlambe abantu abawu10 abawu10 ngeviki lika-n bathole imiyalezo u-receive, or bengithi u-receive loyana received, noma bathole umyalezo noma incwadi lena ebeyithunyelwa ebantwini isuka ngabantu abawu10 basendela abanye, bathumela abanye abawu10 kwabawu100, kanjalo kanjani. So ngifuna ukuthola ukuthi ngeviki le6
ngeviki lesithupha kuyobe imiyalezo ufike ebantwini abangaki. Singathi nje u-1 sifana nokuthi sifaka abo-0 abo-6, sizothola ukuthi ngeviki lesi-6 abantu abayi-1,000,000 yibo abazobe sebathole umyalezo kulelo viki lesi-6. Izobe umyalezo wethu mawuphinda umyalezo besiqale ngawo wabantu esukweni abantwini abawu-10 basendela abanye abawu-10 lowo myalezo lona abawu-10 kanjalo. Kuthola ukuthi evikini lesi-6 sesithola ifika ku-1,000,000. Masingaba amaviki lesi-9 singazithola sesiku-1,000,000,000, ukuqhubeka kanjalo singazithola sesinganabantu esizobasendela.